Hamasan hitabang nikhopha ei musau ipau pathe ithangwa wena he kalung thimen ka ngai tu in ming hinkho'a lhepna za chom chom itoh jiuvin lhepna kiti hi amel mu thaya uma ai lo le ki chat chat mel pu hi le kiven hi bai lheh dinga hin ahinlah bible a imu Jacob pung khat chang som le lina chun mi ama lungul chun azol ha a akai mang ji a theppat ma ji a hebowe ati na hi hitia eiya dinga thilpha thilhoi chule eiya dinga phat chom na thei thilho a ko na thepna a ji je hin hechi thepna a ko na kiven hi ahahsa ma jeng ne hi bible a hitabang ahinkhou'a lhepna nato hiche anatin do a ahinkho pathen lopi na nasata a anadom sang Pakai Jesu Krista imuwin hiche hin tu jinga hin na hinkho'a lhepna nato ting ipiti nake maito pgm chule hichi lhepna ho chu ipiti nangma in nake maito pgm ti thupi mangcha a Pakai Jesu lhepate ma a thusima ko na hi chomcha eke ho limding win kahen gelina hi hichina dingin bible chang isim do ding win Matthew bung li chang khana ko na som lakhat na sung hi iwe ding win ka deina hi athu hi asau thimin abon cha khatwei simhla hi het ha sat zep ding ze in hop thumin kahin hom no min khatna chun verse 1 a ko na 4 chan hi amasa pena inavet dingwin ka deina hi hache verse 1 a ko na 4 na sung hi ivet na hi le ithanei na ai lo le idin mun eima phat chom na dinga mancha dinga lhepna imuwi na hi bible changa chu ipiti sayam etile hiche zo hin diabol hepatep dingin jesu chul hagawin gamthiba apui to tai ni som li le zan som li geiza an angola a zovin jesu agil kel tai hichun alhem patep chu ahungin aza pathin chapa na hi le hich song ho hi changha su na digin seipe in ati jesu na don budin pathin le khabwa ki sun chu mihem hi changha kewa hing thei loading pathin kamsung so thu ho abo hingdinga ki sei ahi ati nahi hiche hin Pakai Jesu ahina ama salamin jong esei tawin 100% divine 100% mihem hiche in tahsa tunia nang laken itoh gilkel dangcha chule nat la sat na ho hi Pakai Jesu jong anatoh'a thayati chu ehe vinahi hiche hin ni som li le zan som li an ngola a hin jesu agil kel tai ti bible changa imuwin hichu eiho hinkho'a jong velew hen ata be ahi ding chu e chi do na hi ni kho chu zat an na lowa a chun at tipet ta angai chat pen ta ding chu an ahi ding chu ehe vinahi heichu satanin jong phata in a hen hechi chun agal heppat ba hin ipi aga sayam etia hi le pathin chapa ne hi le jesu chun I chana thanei na bol thein anei ham ti hi satan hin a het chen ma jengin hechi chun pathin chapa na hi a thanei na zo se nei na hi ji chun na ko ma chang ha chu ai lo la song chu chang ha so sa in lang nen ati ne ahin Pakai Jesu ipi sayam etile pathin le khabu agi sun chu mihem hi changla kewa hingthei loading pathin kamso thu ho abo hingdinga ki se ahi tin Pakai Jesu anadon buni de hi hichain satanin Pakai Jesu alhep hi ivetna hi le leise ta sa a angai cha cho hen hichu athanei na
man cha sa athu anun sa ding chu satanin anagul hi ahi wangin Pakai Jesu pathin thu kunin anadon budin Hiche Lhepna pa hi anatingin ai mi him tulai tai ki salal na pen hi ipiham itile lekha simho zong lekha hasima sima service phata hin mu a chu ting le sumla pai ning ring ta a uma in chen lo chen pha ki sim ding ti a hin chule thinglang lo na tang ho jeng in zong na ha to a to ga tam ta lo a sumla pai tam ta ne ya in chen pha ki sim ding ti a hin heti hin idin mun zo siwa in chen phat na dile tahsa khosa na lo hending ti hi itu pi pe no hi a hi wangin hicha imu chu henge hichi bolding chu thilpha a hi wangin hichi ho zo se chung chu na chun pathin thu zong hi nel pe the he pui gel kho angai je aji chu mi hing ki ti hi tahsa hinkho'a phat theina mai je a hi ki phat thei lo thagau hinkho zong gel kho angai je ti hi heche Jesu thu sei na ko na hin imu theyu nei ai hi le nangma hinkho'a changla su sa na dinga itobang Lhepna nato kham ai lo le nato ti hi ga ngai tu la hen changla su sa ne ding ki ti hi eima a hilo thil khat eima a dinga ki sima he chu eima changphat chom na aman cha ding ti ei bet sa nan corruption eila asangma ma jengin ichan loading sum khat ai lo la thil khat he chu eima in kila a eima changphat chom na aman ding ti ei hichi tabang Lhepna hi adi in government officers ahi lo le nam lamkai CSO lamkai ho dingin hitabang Lhepna hi asan di ding ka tahsa ni hi ahin hitabang Lhepna chu hin khwai tu ting le isu mil lo dinga ikitim na nom chu hinkho ki ti hi tahsa ngai chat thil ho tampi ineya buling sena ineya hi kichai a hi pui pathin thu ihin na apan lo le hinkho ki ti hi ahahsa hi the hi ti pa hi imu theyu nei hi chi in I tabangin lo hing hitin I tabangin neilanga tampi lam do zong lehen hi chi le se hinkho hi aki chai teng he cha zo se chu pan na le hi ding a hin pathin thu ihinkho'a inei pa pathin thu a ihin do na pa chun hi chi hinkho hi iki minamu thei pha aki chai teng le hi chi life in eternity a chu hi chi pathin thu ihin na pa chun ei pui ki ding a hi je in hi chi je in ta sa thil bo gel kho a thagau thil gel nep ding ki ti pa hi ibol lo diu ti hi tunin khatna izil theu hi chi bible changa pat imu we nei ani na imu theu chi peham etia hi le alam lowa pathin patep loading alam lowa pathin patep loading verse 5 akona 7 na chu is vietna le he chi ne ki sunin hijun diabolin Jesu khopi thinga apuizin ho in tingvum asang laiza adin sa in pathin chapa na hi le kile la jengin songa nakisu kha lo na dingin pathinin awan tilte thu pentin a khut ovin nadom na winte tin pathin le khabua akisune atine hiche hin alam lowa pathin patep loading ti imu winahi mihim apachom loading pathin that kamu no metia pathin patep jong anaki umji nahi satanin Jesu chu adi lo lam ta thanei na heche athanei abol theina pa chu mancha sa ding ti in anate ana patep mi nahi aji chu pathina hin thagaute
ai lo la thagau ho azan le theya pangthei hi ti zong a hen chule hecha bible chang code abol chu pathin chapa na hi lekile la jengin songa nakisu kha lo na dingin pathinin awan tilte thu pin tin a khut ovin na dom na win te ti in pathin thu code abol ne hi Ahinlah Hiche hi Pakai Jesu amuchinin Hiche chun athuseya ananung pu ne hi ama na don but na chu ipiham etele pakai na pathin na patep loading a hi tin jong akisunin a he anati ne hi hitabang hi eiho hinkhu ade in christian tela azong thilso jing thei khat chu hi ade sanin hitabang patep na hi thagawa hat ho pathina ha ki pi ho chunga alhung no me ne hi Paul David yongge cho to say malai pe kaneu lai thima kanangai chule tu chana jong kasu mil thailo chu pathin to say dinga achin a lampia go azun tu analin tan che thailo ding in din munom tan a hi wangin la pathin anga atawa hi le achi te ding chu pathin thagawin a het sa tan ai le wadung pa ma chun atawin Ahinlah Hiche tuilin chun thing ahinkhou'in hedi chun ama ko ban pha chun thing chu ahung ki vai zamin Ahinlah amen ati chun chuta thing ki vai zam amu pha chun hedi chu apal gal kai jin ministry a ache ti chu thusim ana sei na he testimony Ahinlah chu mi tam pi in anazan Ahinlah tu tabang phat lai hin tin gam sunga chun chapang ho student ho picnic nga achi nawa hut khat changa chun go hung chun flash flood hung tan chele chapang ho na la lang to chun hechi tol go lang chu tui hat ta in ake ka wa tan ahile chapang ho hin rescue team anga jing live chapang ho la chun mi phabeb Paul David yonggicho to say anaja ai lo le hoina jong phatta cha ke mangcha a tauna anha jeng group kha cho hiding da no hin Paul David yongge cho jong pathin ko ma atawin heti chun ministry achi na dinga tui ila anagal kajin tunin eihon jong ita sannaw pate bo hete atiwin heti chun ataw lo wang cho ake seipun tui chu an palovin hi le alhovin athigam oveti thu anake thangtan hecha chun news headline ho a ata sanna win a hu do zo to po we ti chun na satan hon viral ta ne hecha chun news anchor hon heche Paul David yongge cho chu interview a bolun adong ta we ne hi tu ni a chapang ho hi ipiti le ata sanna win a hu hing zo lo ham ati ta ne tin adong ta we ne hi hecha man anadon but chu Kei chu katawin pathin lhagawin kachi te ding chu ehet sa in heche chun pathinin alampi agun ding a hi ti kata san nazalin kachin hecha chu kanagal ka hin amoho loi chu taw mai theyun te ai wangin pathinin amoho loi chu ipi ain het sam ti wang chu kahapun heche je chun ima ka sei thei pui ti in anodon budine hi hitabang gol hin eiho hinkho'a zong min thilkhat asei pa hi eiya I chana ta sanna kineya chila pathinin ipi assurance ip amti pa hi gel phalowin blind feda icha jiuvin ikisu monaw tampi om zine ga sei be thei kit chu Hiche hi thusim kisim thu jong hemai thein tin ai lo la ata na su mong ham chu ka hepun thusim ki sei khat che tsunami Lhepna na chu thilso danin aki sayin pastor khat pathina kepeta khat pathina nga atawin ala amoho na chu tuin bona achuk phat chun agolai ai lo le pham safe zone khat hin a do in
Hiche chen pathin koma atawin pathinin ahu do na dingin atawin hi le chom khat zo chun konga mi hol ho ahungun amu pharun hungin tia ako le ama chu ada in pathin koma katawin ka pathinin hung hu do dinga hi tin achi pui akiti nei ai le khat pa he ataw ki jamina hi le pathinin ataw na asana miracles ti chu paham thil kidang ta so apathinin tol golanga na koi do ding ham khat chu ana expect heading dan hin hita ataw jeng lai chun helicopter rescue team ho aga chi ki dun khat pa chu spotted abol tawin hiche chun akovun chule age khai do ding khaw ho jong a khai hla pe win hele khat pan kapathinin ei hu hing ding hi nang ho panpina kangai chapui ti in anadon but kit phat chun helicopter la rescue team ho jong chun anada la kit tawe akiti nei ala achainan khatpa jong heti chun ahinkho abeitan aila athi hin pathin koma pathin to akemu to chun na anga ka tawa nehung hu do dinga ka thuma ipidinga nehung hu do lo ham ati chun pathinin adon but na ki sei chu nal ka san na taw ka za ji chun konga na hu do ding mi ka hin solin nang nada in jiuvin na taw kit jing na taw zom jing je chun helicopter na pui do ding mi ka hin sol ki din ahin nang nada ki din epidinga themo nei chan ham ti in pathinin adon bu ne ti ne hi hechi thu hi sem thu ahi ding ka ta sanin ahi wangin pathin ita sandano phata cha a mu che theina thu simin ka ngai toi nei hitabang gol hin eiho hinkho'a zong khen khat tahsa dammo veisi na ja chom inei na howa hospital akom lai cha bailam cha ki jena dam jeng theina ding din mun zong katawin pathinin katawna sana miracle ei su dam ding a hi tia kizen namun zon lo hela hitia chu uma ahinkhouva eila jeng zong a nei hitabang ho hi blind faith ai lo la ta sanna het khil hi ham tin ka ngai to nei aji chu pathin hi eima dei bowling in ngai to jiuvin hi chu hi lo hi pathin ta sanna det ta nei mi chun ama hinkho'a jong a bol ding lom pathinin het na chi na chule adin mundung ju ya apin he cho phatta chana bolin atong mol son mihingin ibzo thailo kalwal eima akuna ibol zolo din mun ting le chun pathin lagaw na to na kimua he cha chu pathin lopi na kimu theiji a hi bible azong vet dingin thiltam ta zil theidi wamin vet sana bangin pol chu a ul thi pot a handkerchief mai zong ana adam lo ho ato kha naw la adame ti bible ai mu winei a hi wangin ama hin khwa ai mu chu ipham tela ka hin khwa ka tho lalta a omin thum ve ka tau tan a hi wangin pathinin eila do pe pui ati nei chule pol to anaki loi ama sa pathin thu sei na wa jong in a phapo un Timothy bangjong chapang cha hin ama hin sungdam lo ane hiding da na hin pol chu tabanga mitau pe a misudam thei healing ne hi le Timothy jong to tau pe a sudam jeng thei a hi wangin Timothy chunga hi chi healing power pa chu ana kit po nei polin advice ana bol chu ipiham etile na tahsa noisung dam theina din lengpi tui jong neu khat anamangin anati pe nei ei hola a niza dum ta chu judon nom hon heche bible pum pi a thu ke sei dang tam
ta hin na sa lo helin khuchia polin Timothy koma nasung dam theina din lengpi tu yong thamga khat ana donin ati laipa hi aki mel chi un hechi azudonu justified bol nan mangloi jong aum ji ne hitabang hi nizat ta thile eiho hinkho'a pathin alam lowa patet loading ti pa hi tha ingai to ding win katem nom win hi ema bol thei chan bola chelam pathin in ei puina dana lunglim ge cha ching thei keu cha hinkho mana hichia ihinkho iman hichikal wala boina ha sanna ichunga hlungho'a chu eiman ibol theina khel lama chu pathinin eivena pathinin na atoh hi ti hi isu mil loading win katem nom win hi chule athum na imu chu ipeham etile neilago min thanna pi dinga patep na Pakai Jesu patep na atu athum na chu verse a na ko na chu som lakhat na chu isima hele hitin imu akisunin chujowin diabol chun mol sang ta khat chunga Jesu apui towin vanoi le set lengam zo sel alopi na chengse avet sa so kezin aza ka hinga na bo khuma chibai nei bo le hicheng pi hi ping kate ati chuta chun Jesu na za chedo in satan pakai na pathin chu chibai na bo a ama jeng bo na holding a hi ti na ki sun bo we ati tai chu phanin diabol chun adal hatai hichun wantilte ahungun Jesu angai chatna zo se ahung zen le tawe ati ne hichia hin wan noi nei lego min thanna pi dinga satanin Jesu alhep patep imuwin hichia satanin asai pi penta chu ipeham matela wan noi le set lengam zo sel alo pi na chengse avet sa so kezen aza ka hinga na bo khuple na bo khuma chibai nei bu le hicheng pi hi ping kate atine worldly materials wealth fame power hichi hi leiset mi te in idei penule chanding itupuwa ike hambol jing penu chu khadai hijo zo se chu sadanin Pakai Jesu koma ka angan na bo khuple ping kate atine eima hinkho jong hitabang hi itu na kha adea lamkai dinmun dingho dingin hitabang Lhepna hi achungwa aha ding ka tahsa ne ichana diham ti chu ai ke hepun ahi wangin social media ho a inam lamkai ho su min sit nom na dinga hung ke bol ahiji ding jong ka tahsanin ipiham kharati a government in nam lam kai te ho ahen ho pi a nam lam kai te ho to government ahung ki thuzok ting le hedi chun mi pi ho akona lam kai ho dem na imu jiu chu ipiham etile government in krol iza zat na pe owa hichi chun no ki ru hitam ti ho ta bang ho hi ake sei ji nei ni chana di de ham chu ake hepon ahin ivet na hi le hitabang Lhepna hechi wealth fame power glory hiche ho a hi Lhepna tu ting le pathin dei hinkho'a hindo na dinga tin hi chu bailo hel dinga hi Ahinlah Pakai Jesu hinkho'a kuna izil theu chi peham metela hitabang chanvo pi dinga Lhepna atu laiza aman hitabang hinagi sunbowe pakai na pathin bo chibai na bu dinga hi tin ake sunetia hechi Lhepna pa anatin do zawa chi pi imu wam etia hele chuta chun wantilte ahungun Jesu angai chatna zo sen ahung zen le tawe ati nei hiche hin hichi Lhepna gal zo kitipa hin nasata in hichi azo ho adinga chun phat theina
sim sen lo a ume ti pa hi imu vine hi eiho hinkho'a jong tu lai ta in separate administration itivin government koma ithumon government in Lhepna zat choma hi ei Lhebuwa eiho thumpa hi pilowa amoho deibanga chule amoho ministry kelo na dile a deibangwa eiho ei pe theina diu hi angai tu te diu hi alo theilo hin aile hitabang din muna hi eiho din na ibiham hechinang ho saya chu ke ho dei nei pe lo le kanom powe ta jang pena idin diu ham heji chu we have to pay the price Ahinlah heji chu din pi ngap chalawa gen thei ta a umum sa nyan asai se iwa kinung ta hen itiwam ala amoho sei saya chu inunu wa hi le amohon ei pi diu chu thil neu cha hiding a hin Ahinlah heche eho din na pa idin jang pet piwa hi le hiche a hiche Lhepna pa chu ithu do tengole ichan vo diu chu tu khang keu hu jong hilo itu isa khang ge wa jong phat theina len ta hiding he ti hi isei do nom ve nei hiche sei jing lai jin kanunga picture khat kamu hung ke lang chi pehem mi thele mi pa khadin achanu dol ti chu ki chep na atha hen so pe in anung langa hiti na selin aile achanu chun ki chep na dol neu cha khat a ki choi ai chong chu alui asedi de heta hichi pa chu nei pin atin apan achanun hichi chu hen le pi ting le ama in atha len pita la hoita acho pa chu pi ding go dei hita bangol hin eiho hinkho'a jong eihon thil hitin semel malun iumun aila eihon idei pau hi tu le tu ading in separate administration mani ki vai hom na ding koi ma cha khut noya umlo na ding ti he Ahinlah government in ipipiham neu cha cha phatchom na ding hin sei pe wa hejita chun eho adinga khonunga phatchom na ding len pita hung chan thei pau hi paham the pi ding ai lo la pi lo te ding ei go ro hin I chana hichi negotiation point na hi idin wam ti hin I khonung diu determined abol dinga he mai hin inam lam kai te ho pathin in chi na pi wa idin na kiche ta adinga khonunga thil pha adinga decision ala theiwa chule kalsot abol theiwa nammi pi te apui diu hi I tau nau le chule ikinep nau hi ne achainan Pakai Jesu anato thilho helo la Lhepna ato thum isei nawa chun imu theu chu khatna chun song changla so sa ane ding ti pa hi nang leken ihinkhouva izat ve hichi Lhepna hi itoh ichan ding lom lo khat helo la ine ding lom lo khat kila ne ding pa hi din mun itu ting le ina su mil lo ding chu hichi leise tahsa hinkho'a hin apa pen ai lo le epa lam di lovin izat kilam do han lang hi zong le pathin lung thlai na hi lo le ai lo le eiya pathin thu lo le ti zat ta hi aji chu leise thil ho zo se hi ni kho khat le mang thai ding hi leise thil kho sa po hete ka ti na hi poi I kho sa di wa hi aji chu leise na hing na lai he vin ta sa ngai chat ta sa in amamo ho jong igel kho wa ikisa boi di wa hi ai hi wangin la pathin thu nel pe a pathin thu da thangap chalewa hitabang leise thilo hol na awang hin panlapo hete ti hi ka sei no mi na hi aji chu mi hing hi chang tha keu sa hing thei hlo pathin kam sung su thu ho abo hing ding hi leise ta sa I khol do u ilam do u neilanga ho zo se hi kum som segi bep heche leise ta sa hinkho'a na nei sunga validity umai heche chu agi chai ting le ton sot hinkho'a pathin to na khom na ding pa chu heche
ปะทินทูปาจูนังอานามฮิจิจุนอปูดิงหินฮิจิเจอินมิหิงฮีจางหะเกวาหิงเทโลดิงปะทินคำสุงสุทูหออาจบหิงดิงฮีอติปะเฮ life in eternity ฮิจิอินเอเทนิดิงจุนปะทินทูฮีอินเนลเปโลงายเจจางหะเกวเสเดยมานาหินโคฮีไอโลละนิ่งลิงตาเนมานาหินโคฮีอาจำกิไม่ป่วยปะทินทูจงอีหินนาโอมาเฮจิเตนีฮีtahsa hinkho'a ne la cha ngai cha in nei ho to thagau hinkho pathin thu pa achi kho mangai je ti pa hi amasa a isei do point ma sapena izil thei chu ahin ani na chun alam lo ai lo la aphat chum lo dinga pathin patek na ball kiti hi ta san cha te hen khat hi chia hin ina thlum nom jiuvin hitabang hi I ball lo be diu thila hi pathin tahsan kiti hi lunglim ge cha a mihing reasoning a ingai tua he jongla adi apha a hi pa chu mu che theiding he chu eima hin kho lunglim ge a hina chule he chi pathin deibang pathin tha na chu mu ding hi gel ding hi blindly a pathin tahsana hi chi eima deibanga chu pathin na ato le pathin chu tahsana a uma ngai tu a eima gel banga chu pathin na ato lowa ai lo ihinkhouva ja ki phun lowa hi le pathin lo banga ingai tu ding hi le hi chu terrible mistake bol hi ding hi ti hi avelin remind ik bol no me hi chi je in pathin hi that ta sana eima hinkho'a I bol ding lom phat ta cha bola chula eima hinkho'a every bit of life a hi pathin lo pina mu a phon do jeng ding zo chu thil thu pi hi pathin eima lung dei dei bol dinga I hei gut na pau ai lo lung put ene ho hi I pai thawa pathin dei bang hinkho'a hi eiho zo I ki khel diu hi kan tem nom ve nei chule a chai na a imu chu pe ham etia hi le wanoi le sit lo pi na ho zo sin na ping ka ti ka nga na bo khu ble hi chi pa hi mimal hinkho in sunga hobunga ai lo le nampi a ja chom choma itu diu ka ta san ne hi hitabang itu ting le in su mil lo di chu pathin dei lo hi tian na he na hitabang phat chom na ding mu je a chu kipel halowa pathin dei bang hinkho'a ding na hi na chun na thu do ting le pathinin lo pi na pi ding chu hi che an na chan ding sanga chu gam chenga ai lo pi ding a ne ke tep pi sanga chu gam chenga lin zo he ti pa hi ka sei pi nom ve nei khen khat private company ai lo la government sector azong officers ho in promotion a pi ding atep pe in hedi chun am ho dei dai jin a hin pi ji vi nei hitabang mi ho chu ahinkhouva one promotion kalnan te hi wangin they commit a terrible mistake that no me hi aji chu hinkho'a hichi officers pan khatwe adop sang ning chu hinkho ki chaina hilawei pathin dei banga hinkho mang do ho promotion comes from the Lord pathin mi promote abol ti nga hi le a khon na ge ama kinep na khel lama jong pathin ei dop do theu he ti ho hi ita san diu he chi zo chu itu cha diu hi adi a khang tha na tong ho ka tiam nom ve nei chule in sunga jong heti hin khapna za chom hichina bolu le helo la kani e bolu le e hausa do wa bolero I ki cho diu hi tai elo la chutan pula in muni ki cho zo diu hi tai elo I inu se hi building e kam zo diu hi tai ti ho ta bang khapna za chom I tu mai theu hi a hi wangin pathin de ya hausa na ding pa a hi lowa a hi le che leisi thil sumla pai mu nom na ji a pathin do ma na hin khoman kha ding ki ti hi iman tha na bek diu he ti pa he ka sei no me nei hitabang gol chun hobung jong a hi thovin he di chun hobung nga khen khadin thil se sumla pai thinglo wa ke hol ho jong
sumla pai hop soma ahilo la mai sama tam ta hin pi na phorule ti in hecho suman pi lo la hoya iti ho bung ki din zo ta de ham church building isa uiti ki zo ta da ham ti ho a lungput nei zong ki thein tin ahin sumhi athupi pe na hi poi pathin dei bang hin kho man ding pa athupi zoi building phata hoita isa do a thagau phat theina ichan lo le ipia phachum ding ham phachum lo hi ichi in pathin dei hin kho pa ki tu lut tiu pa hi tim nom ve nei chule nam din mon jong in zone seitan tun separate administration iti win ha ta in nami pin pan lawin government in eiho deipa peta sangin kanga hung bo khobun ka thu win numun ke hon hejichu lo pi na ai lo le chi na pi wing ai ti mai theu hi hejichu pathin de hinam nam pia dinga pha hinam ti pa phat ta cha iwe chirowa pathin de banga gen thei ha sa yong lew hen itho tun ngap chat phat ule pathinin ma hin puiwa in nam piu a hin tun jang ting le tu ni a ei ki te pi ho zo si sanga hi lo pi zo din mun pha idin zo thei diu he ti pa hi ka sei do nomin ihinkhouva lhepna za chom itoh un he che lhepna itoh ho hi pathin thu e he na pathina ki bul phu hi lowa hi le he chi lhepna a hi bailam chal ha lut na the hi he chi in pathin thu eiya a uma chule pathin thu a chu ihin tinga hi le hitobang ihinkhouva hlep no ngo hi pi ham ti he che theiwa chule chutobang hlep no akona chu ege kang se thei diu he ti hi thunia chom cha kan sei do no ma hin anangai ho zo se ahinkhouva lhepna hitobang a hung thun ting le do zo thei ding le chule ting zo thei ding in pathinin ha nei pi win tin pathin phat thei na ihinkhouva zui jing ta hen hechi anangai ho zo se chunga ke pa thu kan sayin pathin bon sawin phat thei bo hen ke pa e